Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sail cholehil choacue atquasquizin ninkela kulbal sa liqak angela in Solok Salisantilhu, la in saralux utyoqin chakuch beninkil chiruli hunk amokain. Lishkholomi liqatzol bal chiruli kutana in nashche, liatin ki tsehkwalok. Chiruli kutan ekwer yogo jakchi atinak chirish liatin, shqatzol nakliatin haan liqaqwa Jesús, linashche sali capítulo 1 ut versículo 1 relihu Juan. Abanan arin yogo chi atinak chirish chanrunak ki tsehkwalok liatinaan. Salihu Juan capítulo 1 versículo 14 nakataw lihun rakalain utnashye. Utliatin kitzehkwalok utkishkohop lishmuebal sa qatyang. Utlao shqakaya lishlokal kebilre shban liyukabeh ho shlokal lihun chikaholbeh nujenak chi usilal utchiyal. Kuinakakeretal liqawa Juan mokonashtikipta lishhu rikinish yebal nakliqaqwa Jesús haan lak colonel manakaan chakliye chimbil shban liqaqwa Dios ho li Mesías inka. Yo chiroksinkil hun li atin li nashye sakashlan atin logos. Kuitakajal rusa liqatin ubal naraj nashye shtiklajik ut nashchorop akwi nakhaan liyal. Hay hun li atin li oksimbil chak nakter resh olopankil lishtiklajik chak chishjonil. Kuidakil sali capítulo 1 ut versículo 1 arkui nashye nak li atin kuank chakrikin li Dios ut tsashtakik nashye nak haanak kui li Dios. Saebli versículo in yo chish olopankil chiku saebli versículo in yo chish olopankil chiku anakwan nak haanak kui liyal. Shtiklajik abanan liyal. Utna atinak chirish chanru nakliqaqwa Jesús, sali versículo 14, nak kitzehkwalok chan, utkikwang saqayang. Ani chih ish yo chi atinak. Yo chi atinak chirish liqaqwa Jesús. Liqaqwa Jesús, kish erib ho hun qelao, kish poyanami rib. Salish hu liqwa Juan, nash cholop chiku chanru nakli Diosa an, kish kerib saliqanaah, kish chik chakrib saliqaruchichoj, ki kwan ho naknoko kwan la o ho poyanam. Ki suqi ho huli poyanam li kiruan chikwang yalkahkwi chehokan kiruan chikwang sa qatyang arin sa ruchichoj. Ut kish banua in sashkaba lishnimalish raom chirish li poyanam, chirish li ruchichoj. Utkishbanu chishjonila in sashkaba lishnimal shrahom chirish li ruchichoj. Aran sali versículo 14 nashcholop chiku chanrunak kitzehkwalok liqaqwa Jesús. Kikwang sa qatyang chan kishkelish koharibalish na aharin sa qatyang abanan hain nakoshkam kuchik toh chishbeh. Aran salihu Éxodo capítulo 25 ut versículo 8 barkui nakliqaqwa Dios kishpatz hun li naah li teshjib renak taruk chikwang sashjib lishtenamit. Haan li kishbanu liqaqwa Jesús nakikulun chitzehkwalok ut kikwan sashjangeb li poyanam. Kuitaqil chihokain liqaqwa Jesús hun li Dios alalbeh kishkanap chak chishjuni lishloqal aran salichoshal ut kikchal chikwang saqatyang kirisi li raq li chabil aq ut kirisi kishkanap lishlokal ut kikulun chikwang saqatyang kishkup sirip toh sashtram likwing ut kahkwi chihokan kahkwi sashkabahaan liqaqwa Jesús kiruang chikwang saqatyang arin saruchichor qaqoshlaq rish chiruli kutanain achikru li inqaraq truqsh kebalakwe liqaqwa Dios. Kui aksh sut isiri hohun qelao akshkwan saqatyang shkuli railal utshkam saqaqaba achikru li inqaraq tishkeqe qapats aqchishkhuni likaruna qahre liqaqwa Dios. Haan traqaten ankil shbanak qahonak nakoshra. Haimuko toruq ta chishik chishkosh langil rish mayal takwi
uxbanak chishjuni li akshkut besichiku. Nakoshkam chishkebal retal nakrelik shiyal hokaan. Kahosh ni mal shrahom li Dios sashbena ruchichochain nakish ashtesili ralal sa kakaba lao ahmak. Kakoshlaq karunik eshkut chiku lishbanu linimahkwal Dios sashkaba lahmak. Mainka haan lishkut besinkilish ni mal shrahom chirish lipoyanam. Wantiyoshakwe nakshinagosh beni chiru lihun kamukain. Nakatkoy beni sa hunchik reheble kak angel solok salisantilhu la insaralux toxahunchik lihuanal.